ole thil tu te chibai vek ule tun tum a hian World Cup lambok ran hoi le in World Cup nei chunga abik takin round of 16 atang khan semi final zanina tun July ni sompali ya hian an khel tan dona heme china hian boina sang field chunga le field pon lama te mai teang stadium chung le apon lama khopui sang te boina chi sang a thlenga tin players mal ap te po in be na politician then khatte nen an ran chuak zela chu chuanin a boruak asang ani ti atilang reng maya keni Mizorama po aram tele amimal ang po a fence boruak sang takara mi mal mishing in huat na tele a thian ho anga in ngei na te po thil tam tak a thlenga chu tiang khop chuan keni Mizoram kil top khot a te po min ngong ani chu mi hetilai Mizoram kan lo hian ni pheichan a muna pheichan a boruak sang le ang chung boruak sang tak le boruak muan lo buai na sang ate chu eng tiang chi a thuk le na sange eng tin nge politician tele players malte an lo in be ti te kha tun tum content video a siama ngai thla ka en ho ta ti in kan ron chop chuak ka uluk tevin kan enanga kan ngai tha thau to ne o FIFA World Cup sang hi sam ni paruk kalme ka hian in khel dan kal mang VAR le thil dang tam tak awangin in nial na le buaina lian tham sang a thleng me ka abik takin round of 16 na Egypt laka Argentina anchaka he huna Egypt goal ni na VAR in athia sak nu le Switzerland nen anin khel nu khan FIFA hian Lionel Messi le anaute hi ma an son zel theinan adu sak bik le nia soini im khovel pum puya soisel na anasa le a tin US forward Folarin Balogun chu red card muma se FIFA hian a rem na asu sak le a he thil hian UEFA le Belgium football thu nei tu te atibuai le a du sak bik riawa an nga yani England le Norway in khel lai khan England goal thun ma chi in Norway keeperin ball a pet chua chu achung shuya uai camera kha a han fu nia hriatania ball ti thi turanga in Norway lam an lung ni lo hle bok tin French captain Mbappe an Paraguay laka goal athun nu in Paraguay senator Maria chuan social media a Mbappe a tha tu te Cameroon le an pianzia soichiat na ati chuaka khovel huapin UN thlagin he thil hi ngongin buaina lian taka achang meka he Paraguay senator Emerylin a nam ni na panga a be na laka hian Mbappe chu ngoi reng lovin social media kal tlangin a chang le ta Mbappe chuan senator Emeryli thalak tar langin Madam Silis Emeryl meichaten takle idin munchel lai po phu lovini ti ina po sa Paraguay ram chu tual chung in el na huna thin lung le ti tak na ne na khel ram zaom tak ani thu asoya ama ero chu senator I mo phurna shelo lutuk le nam in clear na ril rulian tak awang hian khovel hian an ram players te World Cup an hlotlin na le an thanem ngai na zong an theng hil pha vek ani atibok chutiang ani ta ka chuan ram mel ti chatu le mei chatling lo tak ani na chia khovelin a muta zo kani ti ina ka plate pora Mbappe chuan aram le achipui te thlop na mubokim hetiang mi thliar ran na le in huat na khovel mun sang the dar tu hi zalen na ka pengai lowang ti in a chan na atlipa he thil a thlen nu hian in nial le hi azwal na sa hle a France President Emmanuel Macron le FIFA President Gianni Infantino le French Football Federation FFF te chuan Mbappe hi an thlop tata French Football Federation pei chuan he senator laka hian dan anga malak an tumzuya senator Emeryli chuan athil post te chu a delete le ria ma se ngai dam dil an hekin Mbappe a chan nakha mei chelaka tharum man anga yim ama thena ngai dam dil turina phut le a he in nial na hi anram ko thlangin an ngai tu pha hiala Paraguay senate chuan darkar nga chuang sat an ngai tu nuwa majority vote mangin senator Emeryli thu soikha nam in clear na le mi musit na ten tak ani thu puangin an dem thu an ti chuak ta ni senate president Basilio Nunes chuan he thil hi Paraguay mi pui tamjok ngai dan ni lo ti in khovel ma a anram atimol pho hle ti asaya amol pho nu hian senator I chuan ngai dam dil ane kim
Senate ma a Mbappe chu son of a bitch ti in a an khum le ngata kha mi kha ramsani mi pa takin lo ma chon te cheu ti in athin rim zual soba France Football Federation hian he thil hi thunei tu te hna an thlen nga la Paris Prosecutor Office chuan Senator ilaka hian mimal beina nambi musit na le huat na chok chuak tura thil ti awangin investigation ang hongzui nga la dan thatu te soidanin he investigation hian ma ason zela Senator Emery hi thiam lo chantir ani chuan kum khat thleng lung in tan le dollar sing khat sang khat aya tlem lo choitir ama chon thei bokani Senator chuan ngai dam dilan hekin Mbappe an mei cheten om tak le thling lo ati na kha mei chelaka tharum man ani thu soyim Mbappe chu ngai dam dil turim open letter mangina phut le a adil lo chuan ama zok hian kota thu buai asiam sak tur thu asoya Senator i ukil chuan France court malak na azirin Mbappe po Paraguay court ma a an hnuk ru ve theyani ti ina vobok zalen na mangin an thiam thu an soimeka sarkar ma a Senator ri chuan Mbappe an in khel zo a Paraguay keeper Orlando Gil an chibai atum laya anar thu le phatsan hlom ani thu soyim ramsa ang chi ani ti in mual phau takin a an khum chun zom le ngata he thila hian Paraguay President Santiago Pena le sarkar thu chua chuan Senator thil soikha Paraguay ram mi puile sarkar ngai dan ani lo thu le an ram tual chung ni phung le mishing za om nakal tlak ani thu an puang nga la United Nations Human Rights Office thangin he thil hi mishing hlut na ti niam tu le ten om tak ani thu soin an dem to a France Football Federation chuan Mbappe an beikha ama mimal chau ni lovin kanram France zok hi an beani ti inan soya Senators Emery le aukil kaka vilos te chuan Mbappe an achan let na a mei cheten om alo ti kha Paraguay ram dan pui nuaya mei chechunga hleilen na le mual phona thlen ani awangim criminal defamation thu boy siam let ve antuma he ukil hian asoidan chuan Mbappe athil soikhan Paraguay ram chunga ngong anei awangim dan anga thu boy an ne phei chuan Mbappe hi Paraguay ro rel na ma chon tur hial po a lak lu thei ani an ring bok he thu boy hi sport khovel chau ni lovin diplomatic buaina atling chho meka he thil thleng hi in khelna chau ni lovin ram pahni te inkar diplomatic buaina lian thama achang chho zela achan chu social media a in beina mai kha aru karam shoi tu lu ber te in rol na kot thu buai le ram inkar in lai chin na ngong thei khopin alian chowa France President Emmanuel Macron chuan mimal le in beina mai pia lama he thil lavungin Twitter lama hian Mbappe thlop na thu chuwa asiama Mbappe an gol dang akhung le ta tun zok tun tumami hi chu in musit na laka ani ti in ram shruai tu berin anaw te atan tat na hian politics boruak achok dung thale ani he buaina hian ramhing ati chiat lo na turin Paraguay Ministry of Foreign Affairs le an Vice President te chuan man ma takin thu chuwa an siama Senator Emery la thil soikha Paraguay ram mi pui ril ruani lo ti in thinlung takin France mi pui te laka ngai dam an deal boka he thilawang hian Mbappe hian khovel puma trantu le thlop tu anga hle a Paraguay Senatorin ami mal le atha tu te deuna racist tongkam ahmana wang khan Polian ber te chu Mbappe alama anchanga UN Human Rights Office le FIFA President te le France President te chuan fia takin Mbappe hi ramtana hlu le chi in musit na do tlak mi ani awangin an tana he thil thleng wang hian Paraguay sarkar le an ram Senate ngei po in Senator che dan kha ram tana zamo in musit na le mi musit na ani awangin an dem thu an puang chuaka Mbappe zo an thlop tani social media lama khovel mun sang atangin football tantu te chuan Senator i chu natakin an soi sel zui boka ma se Paraguay rammi le sa then khat chuan an goalkeeper Orlando Gil laka Mbappe chapau le ni an hriat awang le
Mbappe an senator mei chaten om tia a chan le ta wanga lung oilo Paraguay ram chu mi tlen te chawin he senator hi an thlop thungani chu wangin mimal le chi in musit na du lo na khovel ani to awangim Kylian Mbappe hian khovel huapin tantu anga leni tin kum sang hi som ni paruk FIFA World Cup kalme ka hian stadium chung le khopui sang sanga fans te awangin buaina engamazat atheng to a quarter final in khela France laka Morocco an tlom nu khan London marchak lama Middle East ho chen tamna each where rota Morocco fans te kha an pung khom chiam maya atira chuan hlim taka flag vain an lama ma se mipui an tam tak khan lir theikal turte kong an dang pingzui ta fek maya kong to sual ti zia om tumin Metropolitan Police te an lo thlenga ma se fence lung oi lo rual te khan an lo du lova in be na chuak zui ta ni police te chu bottle fire work le flare mangin police lam hoin an kapa he buaina a hian police officer pakhat chu aluwa dar thalang bottle manga vom ani awangin hliam tuarin damdo in panpui angai hiala police ten tear gas mangin mipui an thel daya mi pali ngot an manzui bok Netherlands lama po hian buaina chuak ve le im ma se he Netherlands sa buaina hi chu quarter final ma a an lo nei to Morocco in penalty shootout ta Netherlands an hne tuma tang khan zoi in alo in tan to a khami tum khan lim hlasa khan police te lungle hal po in an lo vom to a quarter final an tlom nu phei kha chuan France laka an tlom non le khani a chu Netherlands mi pui te hian ngai thiam lovim Amsterdam Rotterdam le Utrecht khopuya te Morocco fence rual te kha an lung oi lo na sa zual le a kholai chei moina le police car te an ti chia a Rio police te howin tui mangin an han phu hiala an nor na sa le bok a mi engamozat an manzui bok achan bul berchu beise na sang tak ne na an team quarter final an thlen pui nu khan an tlom ta thut kha fence lungai le ruilung puam howin thin rim hri khlak na atan kholai lu chuwa hal puam le thil dang te manga police te be nan man ruwa chi sang an manga Paris lama ero police sang riat ngot chuwa an ni awangim buaina lian achuak lo ve thunga Germany khopui pakhata po July ni kwa sang hi som ni paruk zan khan Morocco fence tele police te nassa takin anin ti buai zuya Germany ya buaina thlen dan po hi amak le a Germany khopuya Morocco mi le sa chen tam na berpol Düsseldorf khopui chunga Eller Street a buaina hi a intana Morocco fence sang tam tak chu he muna hian in khel thirna hun ma a pungkhomin France laka 2-0 in an tlom nu khan ril runale lung oilo zualte anche buaya in khel zo rual khan fence rual lung oilo tele Germany police te chu nassa takin anim be pha sarkar thunei tu ten mi engamozat an man pha sarkar na thokle fence lama hliam tuar an om nual bok Germany ya hian Morocco ta na lung oilo na lan tir chan lian tak pakhat chu Germany national team hian World Cup atanga an tlak tak nuwa group stage sa Morocco in round of 16 an thlen chau tak wang khan Germany om Morocco mi le sa te khan beiseina an lo nei sang man le a ma se semi final lu dona an tlom tak thut khan an thin rim na kha an sum zo lova aron puak chuak tani sarkar le football federation lam chuan kholaya buena siam ching Morocco fans rual te che tan chu football ne na in rem lo ti in an dem thu an tar langa London German le Netherlands sa sarkar thunei tu te ne na thok dunin tual chunga tharum tho tu te chu dan anga sem anni tur thu an tar lang bo July ni sari sang hi som ni paruka Atlanta Stadium a Egypt le Argentina anin khel tum khan Argentina fans ten Egypt fans te chu biarten vomin nasa takin an aw kuma Algeria in Jordan 2-1 an hne nuwa Doha khopui chunga mun pakhata chuan fans te anin sual chiama Qatar police ten mi som ni pangalai an manzui boka Bangladesh lama po Argentina le Egypt in khel laya in nialna tangin fans te anin sual zui na sa le a Bangladesh pumpuya World Cup wanga in tibuai cha sual le
in kalpo nalaka nun na chan hi mi som pani lai an tling to bokani hetianga in khel laya buaina sang achu awang hian FIFA le USA Canada Mexico thu nei tu tem Atlanta Stadium le Stadium danga Egypt le Argentina fans in tibuai nambil in musit nalan tir tu te chu biometric data mangin anmel an chin chia vectona kum sang ni som ni por World Cup match la om tur zong chau mai nilo khovel huwa football match shima stadium chunga anlu an khap saklen to dorani London Germany le Netherlands sapo Morocco fans te zinga police ti buaya kholaya mun chi sang ti chetu te chu anram atanga no chuwa tumin ma an lak pui me ka ramdanga poisoi tu tourism visa hrim chu cancel an ni dona criminal record siam sakin Europe lule khap zui an ni bokang police liam tu te le sarkar thil ti chetu te chu sum choi tir le tharuka tanga kum ni chung lung in tan remna sang siam sak an ni don bok FIFA disciplinary committee chuan fans te nung chang thunun zo lo tu football association ram shruai tu te sum tam tak choi tir turin ma an la me ka World Cup semi final le final b ka te po stadium ven him na khau tak kalpui ani chho to donani